Kumin sang ni somni pani Qatar FIFA World Cup chu an lo khel zo ta der maya borok po are ang reng ta hle mai World Cup no moi po in Argentina a thleng to a FIFA World Cup lam hoi soi akha chhole don ta hle ani engpo ni sela domestic football club competition lam kan soi tam chhole dona ma se chumi ma in tun tum chu sang lui lam thil FIFA World Cup a lo tal na tak tak to te FIFA World Cup op tu player cha thabik te kha tu te nge engtin nge ti te kan soi vele dona chuta tang chuan kum ina Lionel Messi a che dan hi eng ang chia nge ani alo ro pui viau emni heng World Cup a player cha thabik World Cup op tu anti hial te jinga hian Messi hi da ve om tak ani em ti te po achiang zual ma na kumsang kha zakwa somnga pariata dai to khan FIFA World Cup a ro pui taka che khamikum kumsang kha zakwa somnga pariat World Cup op tu ti hiala an soya oma chu king of football Brazilian legend Pele hi ani khati lai khan Pele hi kumsom pasari chau ania World Cup hi Sweden a Europe rama khelni in Brazil hian World Cup an la choi ngai mi lova kumsang kha zakwa somnga a final in pet kai ma sela an tloma chu wangin kumsang kha zakwa somthum atanga khel tran FIFA World Cup a hian Brazil hi hun masa panga a an champion lova World Cup tumrukna Sweden a nei kumsang kha zakwa somnga pariata ero lal thar piangin sulnu ro puibik an hnut chia Brazil hian avoi khatnan World Cup no moi an choi ani kha khami tuma Brazil an champion theina tur khan Pele hian a tho hlok lea kumsom pasari mi chawlani chunga ramtan World Cup khel tura an hruai hi in elnatan tir an match masa pahnia ero an chorngam ta chia lova player senior zok ton hriat nga zok te an chora mase an match thumna sinifaya Soviet Union an he tumin an chor ta thunga ache that em awangin quarter final a te chorzui le in sikhat faya Wilson he na goal Pele hian a khungzuya anram hi semi final a hruai thleng chumi nuwa pheichon Pele hi dan theilo ti hialin an sei chun zomta a stage asang tial tiala a khel thatual tuala semi final a France ma chonin gol nga gol ni in Brazil hi achak pui hemitum hian Pele hian hat-trick a siama World Cup semi final a France laga hat-trick a siam ta ka phei hi chuan Pele ming hi hemikum World Cup a alang sarber ani lo thei to lo hemikum hian Pele ho hian Brazil hi champion in World Cup a Brazil an champion voi khatna ania Brazil tan lungphum poimo phum masatu te zinga Pele hi atangta ani kha kumsang kha zakwa somruk pahni World Cup alawin her chuak lea Pele ho bokin Brazil hi anin lan le mase hemitum hian Pele hian match masa pahni a khel man ti in ain hliama wangin ain lan chun zom theilova kumsang kha zakwa som saria ero World Cup a Pele ain lan lea goli lai akhung final a Italy goli gol khata an he tumin gol te po akhung le ani kha kumsang kha zakwa som sari World Cup a hian Pele hi atal na hle ti chu a mu phak te soidan ani a khovelin a chin chhe dan po ani engpo ni se Pele hian avoi khanan Brazil hi World Cup a champion puya Pele hian World Cup no moi player langsar puin an choi phak lo hi voi thum lai a choi man nge ani kha World Cup big chau thlir po in a record hi a pui hlea king of football hi football khovela in elna sang bera hian aduai lo viau mai kumsang kha zakwa somsari pariata khan Argentina a World Cup khelani a hemitum hian in elna thleng tu Argentina an championa Argentine player poimo kumsang kha zakwa somsari pariata Argentina in World Cup no moi an choi tuma an player poimo ber ti ngam chu Mario Kempes hi ani Kempes hi Spanish club Valencia a khel thina heti lai po hian Spain a hian in khelin kumsang kha zakwa somsari pariata Argentina World Cup squad a player omzong zonga Kempes chau hi Argentina rampona in khel squad a omchun ani kumsang kha zakwa somsari pariat World Cup a hian match masabera Kempes hian gol khung loma sela a match ni na Poland laga sinhi faya an chak tumin gol ni te hi akhunga Peru laga siruk faya an chak tumin gol khatna le gol thumna khung zui le bok final a Netherlands ma chonin
gol thum gol khatin Argentina hi an chaka Mario Kempes hian final a hian gol ni khungin Argentina hi World Cup a avoi khatnan a champion pui mai ni lovin hemi kumsang kha zakwa somsari pariat World Cup a hian Mario Kempes hi top scorer ani a best player ani tel boka ani hi omlo se Argentina hi an champion lovang ti in voin thlengin an la sei chuak fo thin kumsang kha zakwa somriat pahnia Italy in player ro pui bik nei vele in chu Paolo Rossi hi ani kumsang kha zakwa somriat pahnia hian Spain a World Cup khelani a hemitum hian Italian striker Paolo Rossi hi avul hle World Cup khelma lok kuma te hian Italian footballer match fixing awangin in hremna a oma Rossi po hian match fixing hituarin hei hian an national team a tel turin akong ati harsa zual ta boka khanjinga atel lo mai po hlawom takani chutiang kara chuan Italy kai hruai tu Enzo Bearzot Khan Rossi hi ramtan ain lan thei ngei na turin anram media te chu afin khal ti thei anita a media te chu Rossi kau ani theinan a fui pora media kal tlangin Rossi chungchang hi an manager hian a soi chuak fowa chutianga Rossi chungchang a thalam hoya media kal tlanga a soi chuak fota ka chuan media kal tlangin mipui rilru chu an minta a chutia mipui nol pui rilru an minta ka chuan boruak chia engma omlovin Paolo Rossi po hi Italy hian ngaingam takin anram mipui te atanga soisel na omlovin World Cup a an hruai theita a player khel tur le kau tur chungchanga du thlan na konga managerin thu nei sang viauma sela mipui an lung oilo chuan chuan harsatna asiam lian thei viawa chu wangin Italy managerin media kaltlanga mipui ril rusu khlek a herrem lai tak hi thilpoi mole fu bik ati thei ome ma se Rossi hian World Cup a bul atan thalem lova a match masalama be sei phak che lo ma se a che fu lo rei lo hle Brazil an machon tumin hat-trick asiam tamaya Italy in semi-final anin hlan kai theina turin player tangkai berti ngam ani chhota zel semi-final a Poland machonin Sydney fine Italy an chaka hemi tuma Italy gol ni te hi Paolo Rossi khung hi ni in Italy hi final a hruai thleng ani ber maya final a team tha West Germany machon le in final a hian Italy gol masaber a khunga a team hi gol thum gol khatin West Germany laka hian chakpui ta bokin hemikum World Cup a hian Paolo Rossi hian bultan fulo ma sela a in siam thazui hle a gol rukhungin gol khung tam berani a golden boot adon ba ka player thabera thlan ni in golden ball adong tel bok ani kumsang kha zakwa somriat paruk alawin her chuak vele a khovelin voin thlenga a soi fo thin Diego Maradona World Cup a champion e anti thin kha alo thlengta kumsang kha zakwa somriat paruk World Cup hi Mexico a khelni in Diego Maradona ti lo chu Argentina squad a hian in nga na tham player dang nena khai khina player thabik tur midang reng anom lova mase Maradona an neya an hu hanga lian Maradona mo phurna asang bok tichuan Italy laka Maradona hian angol khatna akhunga Argentina hi group stage apal tlangpui nuwa quarter final a England laka Maradona hian gol ni akhung hemikum kumsang kha zakwa somriat paruk World Cup quarter final a Argentina in gol ni gol khata England an ne thuma Argentina gol ni Maradona an akhung te hi tun thlengin khovela gol lar berpol ani ta zela pakhat jokhi hand of god tia khovelin asoi thin hi ni in England goalkeeper Peter Shilton an aronti boima in Maradona hian akutin ball alo khoi zewa gola lutin referee in gola apom sak boxia English real ru tun thlengin aladam theilova Argentine ho chuan ani ta thung a gol pakhat jok an mani lam side atanga khelmola thui tak ball a khal hrep nuwa English defender te apal tlang nuwa goalkeeper chopa abum le nuwa a pet goal tak kha ania kha goal kha FIFA World Cup goal of the 20th century a hial an thlang ani kha quarter final match a Maradona awangin England an trapa Argentina in base na sang jok an nei pha tichuan semi final a Belgium machonin Sydney fine an chakzuya semi final a Argentina goal ni te hi Maradona khung ve hi ni le in anramin quarter final a goal ni an khung te semi final a goal ni an khung te hi Maradona khung ani ta zela Argentina tan chuan aro puidan kha
ro pui bik tak ani ti vong tham atling to final match an thlenga West Germany ma chonin in khel munam le ngai nom taka hian gol thum gol ni in Argentina an chaka Maradona hi German player te hian ven takte in an venga an ven na sat ema wangin hun tha po nei tam lovin Maradona hian gola khung lo ta nge a ma se a thian te pet gol tur asiam sak tur ero German ho hian andang thei tangang lova Maradona hian gol khung lo ma sela minute somriat pangana a Argentina in gol thum gol nia Germany an hne na gol no nungber buru chaga khung tur kha asiam saka Argentina hian anram chanchina avoi ni nan World Cup no moi an choita ani kha khami tum khan Maradona khan group stage cha Italy laka gol khata khunga round of 16 a khung lo ma sela quarter final le semi final a Argentina in a gol khung an ring topa final a Argentina chakna gol lu na tur asiam sak zui ani kha voin thlangin kumsang kha zakwa somriat paruka Maradona che dan hian soi zui ala hlowa mitam tak phei chuan World Cup a Argentina an champion tilovin sangkha zakwa somriat paruk FIFA World Cup a khachuan Maradona a champion anti hial thin hemitum hian Maradona hian gol nga khungin assist tum nga anei boka player thabera thangin golden ball adong ani kumsang kha zakwa somkwa pariat alawin her chuak lea thang thar jok te po in chiang le zuala kan mit thla le thei kan mer hriat chian le zual te po tita ila Zinedine Zidane alo langa kumsang kha zakwa somkwa pariat FIFA World Cup hi France hian thlengin a thleng turam France hi an champion ani kha France team a hian midfielder thabi ka oma chu Zidane hi ni in ani hi midfielder thiam bik anti kherothin chutiang khopa player class sang a khel puite ngei point an ngai san ron chuan an ramin kumsang kha zakwa somkwa pariat World Cup a gol khung ma sakber dugari gol khung tur kha asiam saka Zidane hian bul atran thale France hi South Africa le Saudi Arabia laka achak pui hnuin an match ni na Saudi laka red card a choya wangin group match thumna Zidane hian a khel lova round of 16 a Paraguay an machon tuma in lan lo le bokin bencha a thuwa Zidane a tel lovin sikhat fain extra time a France hi Paraguay laka an chak thei sham minute za som palina a Laurent Blanc ka gol khung an chak pui ani kha France team a hian Zidane a tel lo alang hle a France in Zidane hi all tir an tum to lo quarter final atangin bultran tua anda le a team tha player langsar kol tam Italian quarter final a hianin machonin gol an khung theilo awangin penalty shoot out an thlenga France hi goalie gol thumin an chak hemi tuma penalty pet ma saber chu Zidane hi ni in ring tok takin a pet lut ani kha semi final a Croatia an machon le a gol ni gol khatin France a chak puile Zidane a om chuan France hi tlarlaya an chak mai ni lovin kong engkima team thazok an ni dai zel ti thei hialin Zidane a omle omlo hi France team a hian alang thin kha ania ti chuan final match a Brazil an machon ta a France hi sithum faila in an chak final a hian Zidane hin alu mangin gol ni a khunga hemi kum sangkha zakwa somkwa pariat World Cup a hian Zidane hi omlo se France hi an champion lawang ti chu minol puin an rin pha ta hialani chutiang khop chuan gol khung tam lem lo ma sela France game khiding tu player poimo big kha ania atel lo na match a France kha amuang lova Zidane atel chuan France kha an kha amuang thin ani bere kumsang ni pahnia khan mizote point hairstyle du bi kan nei kha tu wange kan ti chuan Brazilian Ronaldo ta phenomenon wang kha ani sangni pahni World Cup hi Asia khomol puya khel ani tum khani in South Korea le Japan in anin thlen trauma team thaber pola ngai jinga mi chu Brazil kha an nia an champion tareng boka kumsang kha zakwa somkwa pakwa a na taka ain liam khan Ronaldo hian football a chaw san mayang a ti in khovelin angai changa kumsang ni pahni World Cup a player langsar ber pol ani don ti hi tu man an suang tua om love ma se liam na tak anei nuwa sangni pahni World Cup a hian group match thum atangin goalie akhunga round of 16 a Belgium sinhi faya an he tumin gol khata khung le a quarter final a gol khung taloma sela semi final a sikhat faya Turkey an he na gol om chun akhung le a Brazil hi final roi thlengin final a Germany nen anin ma chona
team tha player nei thave ve an nia tu zok nge ding changang ti hria thiam har satak ani ma se Brazil a Ronaldo a miawa chu danglam na thlen tu ani Ronaldo hian final a hian goal ni khungin heng goal ni akhung mang hian Brazil hian Sydney fain Germany hian nea Brazil hian World Cup no moi an choi le ta ani kha sangni pani World Cup a hian Ronaldo hian match sari atangin goal riat khungin kumsang khazakwa som saria Jard Mulleran match ruk atanga goal soma khung nuwa World Cup tum khata goal khung tamber ani ta hiala kumin sangni somni pania Mbappe goal khung tam zia kha kanti mai thei Mbappe hian match sari atangin goal riat khunga Ronaldo match khelza le goal khung za chia hi ani hei hian Ronaldo goal khung hi atam zia atifia zual ome Ronaldo hi sangni pani World Cup a goal khung tam ber ania Ronaldo nuwa World Cup tum khata ani aya goal khung tam anom le tamia lova Mbappe chau hi atluk theitu om chhun ani bok engpo ni se heng player ro pui tak tak kan soite hi World Cup a chatha zual mingthang zual te ania kumin sangni somni pania Lionel Messi le Kylian Mbappe te an langsar le ta le boka anni hi heng kan soitak te ai hian an la hnia mem nge an lo sang dai to nge nia level khata da tur an ni zo ke ti chu mimal ngai dan ain ang vek lovanga ma se sang hlui ro pui tak tak te su nu tlang pui thlirin kumin World Cup a chatha Messi le Mbappe te hi an duai lo hle ti chu a chiang viau ome Messi bi khi soita ila ani hian group round a khan goal khunga round of 16 quarter final semi final le final a knockout stage a goal khung kim veka hetianga group round le knockout round sang goal khung kim vek thei hi an la om ngai lova Messi chau hi group round a te le knockout round tina goal khung vek thei om chhun ania tin kumin World Cup a khan match sari khelin goal sari akhunga assist tum thum aneya gola hian tum som ain rol tina ania a contribution hi asang le player thaber golden ball tum ni dong thei om chhun ani boka World Cup tum khata man of the match tum nga ni thei ma saber ani ta bok record sang soibel turpo ala om nuala amai ro chu soivek atu lova ngai ta ila heng a record turu tak tak te hian a khel that zia ati chiang zual viawa sang lui player World Cup player ro pui anti thin te huanga hian da ve thei turin Messi an kum in sangni somni pahnia Argentina ta na a khel dan a contribution kha atling tok kan ti emochu kumin hi Messi World Cup kan ti ve thei mayem nge sang hlui kalta ten World Cup an lo op to na ang hi ala phak lo dewe kan ti jok mimal ngai dan ero ain ang lo thei viau mai thei ti hretel ta ila